cases amaningi afikile endumbeni abantu besilisa bangasahluleki sebahluleka ukufikisa abantu besifazane kumvuthondaba abanye uthola ukuthi isitho sabo sangaphansi asisasebenzi ngendlela ekuyiyona kuma social media imosha la sokhuluma izindaba ezideep khona to the point ukuthi ukhuluma uhlola umuntu kuze kufike ekutheni sokhipha indaba zasemndenini kanti khona omamele emndenini awucabanisa umndeni kanjalo ezingisho ngiphinde ngisho nakugobela wami ngithi lento yobunyanga iyasilimaza ngokuthi ayikho in black and white. True. So asazi sisonke ukuthi ubani oyenza kahle ubani oyenza kabi. Ngiyabingelela kubabukeli be-EcoPoint TV. Igama lami uDesiree waka McDonald ubuya hambe ngokuthi uGogo Hub. Sengibuye ngabuya kulelo hlelo la EcoPoint TV la sikhuluma khona ngezinto zamoya, sikhuluma nabathandazi, sikhuluma nabangoma, sikhuluma nabantu who are spiritually gifted. Angihambi ngedwa ke namhlanje ngihamba nomkhulu umkhulu uNkanyamba. Mkhulu siyakwamukela kwi-EcoPoint TV, sijabula ukuba nawe and we look forward to information esizoyithola from you through conversation. Ngiyacela ke mkhulu ukuthi abalaleli ubazise about yourself, igama, usukaphi, ubizo lwakho, maybe what it is that you do, how you help people. Ungakhuleka ke muntu omdala. Thokozani balalele emakhaya unibingelelayo uThapsile wakambatha oyigojana likamkhulu uNkanyamba insizwa kaSithole ngidabuka khona eMpumalanga eNelspruit kepha ngokuhlala kwamanje ngiseBinoni eWhiteville ngingumthandazeli ngingumlaphi wendabuko indlela engithanda ukuzibeka ngayo ngumuntu olaphayo ngumuntu ohlolayo ophinda asize kakhulu ebantwini besilisa ngezimo zabo zangasese ngiphinde ngisebenze kakhulu ngabantu abashayela ama-truck bese ke ngiphinde ngibe umuntu olapha kakhulu phezulu kwezimo zokuphakamisa phezulu kweinhlanhla nokusukumisa phezulu kwesimo sikamoya. Sithokoze muntu omdala siyajabula ukuba nawe siyabonga futhi into eke yangibamba mhlambe engibonile ukuthi I haven't seen I could be wrong an episode la kukhulunywa specifically nabantu besilisa. Ngicela ukuthi usinabele kulokhu okwabantu besilisa ukuthi ubasiza ngani ubasiza kanjani. Okay. Abantu besilisa kakhulu ngize ngibone ukuthi ngumuntu okhona ukubasiza ukuthi kunama cases amaningi afikile endumbeni abantu besilisa bangasahluleki sebahluleka ukufikisa abantu besifazane kumvuthondaba abanye uthola ukuthi isitho sabo sangaphansi asisasebenzi ngendlela ekuyiyona so ama challenges afikile ngakhona ukuthi ngiyabona ukuthi ngakhona ukuthi ngilaphe lezo zimo ezikanjalo noba ezinye izinto nje ukuya deep ukuthi abantu abaningi bathi bayakhona ukulapha abantu besilisa kepha abakhoni ngenxa yani ilento engithe mangikhuluma ngathi ngiphinde ngiyahlola ukuhlolela umuntu kubaleke kakhulu ukuze uzokhona ukumsiza ngendlela ekumele umsize ngayo ungamsizi ngendlela yokuthi wena wafundiswa ephehlweni ukuthi umuntu makafika ku athi uphethwe idrop umsiza kanjani cala uthola ulwazi lokuthi lento isuke laphi izifike la ifike khona because khona enye into esengike ngayinothisa kunabantu abasilisa abaningi special abashayela ama-truck baba nenkinga yama-piles ngaphakathi kepha umuntu makazofika kumlapho wendabuko uzomtshela ukuthi akasasebenzi kahle asafika uvuthondaba ujahela ukumnikeza imbiza zokuthi akhona ukufikisa kumuntu kumvuthondaba so yeke the main problem the deeper cause so ngisebenze kakhulu ngabantu abanjalo besilisa nabo besimama inkosami nabo ngiyasebenza nabo ukuthi ama cases amaningi wabo awakafiki afika yilawo okubamba siyakhona nokuthi siphilise umshado la ekhaya ngokuthi siubambe uthola izinto zokuqinisa kanjalo. Hayi ngiyakuzwa mkhulu and njengoba ukhuluma ngalokho it's something abantu besilisa abasuke benamahloni ngakho but
I think also having you here helps us realize ukuthi it's more common than you think. Yes. Ukuthi umuntu abe nazo lezo inkinga. So And even so abalaleli okanye ababukeli be-EcoPoint TV into esifisa ukubabonisa yona ukuthi there's a variety Yes. of ways that people are helped. Kungaba ukuthi umkhulu uNkanyamba uyasebenza ngaba abantu besilisa enze konke lokho kube ukuthi ugogo Hapu angiphiwanga lapho and akusiwona umsebenzi wami angikwazi ukwenza akumele futhi ukuthi ngiyawenza ngoba angiphiwanga wona. Enye into omkhulu ebengifuna ukuthi sike sixoxe ngayo ngoba lokhu indlela yokuthi sinika abantu information to the point where we can. Yes. Spiritually, as you know, ukuthi nathi sinama restrictions khona izinto esingakwazi ukukhuluma ngazo khona izinto that we able to speak on. So eyokuqala bengifisa ukuthi sike sikhulume ngayo yile eyenzakalayo on your socials, your social media. Abantu mhlambe sithi ukuhlola khona ukwenza kodwa unganaba nawe emkhulu ekuthenini ukuthi wena lezo zinto uzibona kanjani, what would be the best way for a better approach when it comes to izinto ezifana nalezo. Ngaphambi kokuthi singene kulo topic ngicela ukuqala kulo phuzu lelo libambile lokuthi singabalaphi bendabuko abantu abaningi abakhona ukuthi into abakwazi kuyenza sebakwazi ukulapha zonke izinto to the point ukuthi umntwana ophume last year ephehlweni uvumbuka sekathi uyathwalisa waze laphi ngokuthwala uthwalisa ini. So I think ibalekile lento kakhulu ukuthi abalaphi bendabuko emakhaya bazazi ukuthi bona ba good go ini ungekho good kule nto leyo sebenzisana nabo bafo bakho. For example kunezinto engikwazi ukuzenza kunalezi engakhona ukuzenza ingakho esikhathini esiningi nizongibona nginomkhulu engithwase naye ekhaya ekuthiwa umkhulu uNdlondlo because mina naye sibe ipuzzle eyi1 ebuilda ukuthi sikhona ukulapha abantu. So it's very important ukuthi uzazi ukuthi ulapha ini and into mangakhona ukuyilapha uyeke noma abalaphi bendabuko abaningi sebagijimisa imali. Coming to social media, I think social media I'm one of the people abadume kakhulu ngayo social media ngendlela izinto zenzakala ngayo. Sizoyiqala sithathe ngokuthini mela singabantu si understand ukuthi izimo ziyatshintsha ikhathi ziyatshintsha. Lokhu bekenziwa okhokho omkhulu bethu kudala namhlanje sekuze ngenye indlela yokuhambelana netechnology. So I don't see into wrong mina makuzoba khona umuntu ozozipromote kuma social media example ku TikTok na ukuthi bahlole khona kepha lento yokuhlola kuma social media imosha la so ukhuluma izindaba ezideep khona to the point ukuthi ukhuluma uhlola umuntu kuze kufike ekutheni sokhipha indaba zasemndenini kanti khona omamele emndenini awucabanisa umndeni kanjalo. So I think lento leyo zibonakalise ukuthi uyakhona ukuthi ubambe umuntu ngesikamoya use asedeni kepha buya ulimite because ngifila ngathi manje abantu abaningi kuma social media lento sebayenzela imali nanokuthi nje umuntu asikisa ukugcila kakhulu abantu abaceda ukuphuma ephehlweni kepha ngiyibona i-affecta bona kakhulu lento ye-social media because ibajahela ukuphuma ephehlweni bafuna ukufana nomkhulu uNkanyamba bafuna ukufana nomkhulu uNdlondlo. They start bayiphaphela i-social media and i-social media can break you and ngaphinde futhi kakhe. So they must be careful ngalokho because izinto eziningi like senginotisile abantu abaningi mina ukuthi umuntu mazohamba uchaza ukuthi maybe hayi isifulani ngiyakhona ukusilapha ngisilapha so leyo information leyo ilimaza ezinye inyanga ngaphandle because kufika umuntu endubini athi ayikokho uyakwazi ukulapha ini umuntu ugijimela ku social media uyosearch why usearcha izinto ongakhona ukuzazi ongazilapha ongazazi injalo mkhulu. And leyo nto le I think lento social media ilimaza kakhulu when it comes to edlozini lakho. Idlozi lakho kumele likuthume injalo kumele likutshene ingakho kuthiwa khona isithunywa ingokuthi idlozi lakho kumele likuthume ukuthi yenza ukuthi nokuthi bese ulapha abantu ungayenza into ngokuthanda kwakho nangokuthi social media mozo ku TikTok bayakenza lokhu ngizokenza khona kulapho ekufika khona ukuthi uthola abantu una 2 years aphumile ephehlweni kepha idlozi lakhe selivalile induna akusebenzeka kenzini kusilokuthi usuke wabangaphezulu kwedlozi lakhe wayeke ukulandelela idlozi lakhe. Hayi injalo mkhulu yabona lapho ngiyavumelana nawe. You'll even find what you also find on social media abantu abakhipha inkambi
Asho ukuthi kube nje fanele usebenze ukuthi nokuthi usebenzise lokhu nalokhu but awazi wena ukuthi idlozi lakini liyahambiselana nale mithi osuku ufuna ukuyisebenzisa oyibonile ukuthi ilethe inhlanhla. The other thing being ukuthi abantu abasuke befuna ukusebenzisa izinto zenhlanhla bengahlambululekanga, bengagezanga, umuntu engekho clean angeke izisebenze into phezulu kwempilo yakho ungekho clean. Yes. So it's I understand ukuthi lapho where you coming from with regards to there being a limit, because njengoba usho angithi asisaphili ngakudala, sesiphila ngale insuku where people need to get help and they need to know where to find you, but into that's important is ukuthi ubasize ngento wena osuku ukwazi ukusebenza nayo. Kube ukuthi kuyafana nami umuntu angeza kumina athi kumina wemakhosi ingane yami iyagula okanye ingane encane idinga ukuchatha ila ngisho kahle ukuthi angingene, because there are so many dangers ukusebenza ingane ungakuphiwanga ukuthi usebenze ingane. Leyo ngane ingathula ilapha esigodlweni ithule kube ukuthi uzenza izinto ongazazi wena kuqala ngoba ujahe ukuthi izongena lenkomo ngikwazi ukuthi ngenze ukuthi nokuthi. So that is very important. I can appreciate leyo point wemuntu omdala. Ngikuzwe futhi ukhuluma I want us to also go into indaba yamathwasana, ukuthwasa, finding your way as ithwasa, being on the right path, listening to your ancestors, being patient, actually waiting ukuthi bakubonise ukuthi la kufanele ukuthi uye khona nazi izinto ekufanele ukuthi uzenze. I think thina as izangoma we get taught patience ngenkani. Because if you had met me 2016, 2015 before ngiyithathe le ndlela, I was very impatient. It's like yonke into bengifuna ukuthi yenzeke manje ngesikhathi sami kube ukuthi konke ngiyakwenza. So ngicela mkhulu lapho ukuthi uke uthi kancane kulokhu okwamathwasana and being patient even after so phothulile and giving idlozi lakho isikhathi ukuthi ngithanda kakhulu le topic nayo because into engihlezi ngikhuluma kakhulu especially ku social media yami ku TikTok, but ngicela ukucela ngibambe kule point le oyibambile engifila ngathi into abantu ekhaya kumele bayazi ile nto ukuthi ngifike mina ngomkhulu uNkanyamba ngiyobhala imithi ku social media angisho ukuthi ba wrong indlela mhlawumbe idlozi lakho elibabonisa hlezi ngisho ngiphinde ngisho nakugobela wami ngithi lento yobunyanga iyasilimaza ngokuthi ayikho in black and white. True. So asazi sisonke ukuthi ubani oyenza kahle ubani oyenza kabi. So kule mithi ukuthi abantu babhala imithi bayithathe leyo mithi leyo bahambe bayoyisebenzisa angivumelani nayo. And angisho ukuthi abantu abangayenzi kepha mina ngivumelani nayo because kunemithi like ngithanda ukwenza example ngithi dala emakhaya kunama ritual wayenziwa bahlutshwa yilwane zasekhaya ukuthi bayiqoshe. When uyahamba ku social media uyofuna imithi lapha uyayithatha uyise ekhaya kanti ubuyisa lezilwane usebenzisa izinto la ekhaya ezaqoshwa ziqoshwa nale mikhuba le. So kubalekile kakhulu ukuthi uhlole asithi sithanda imali asithi sifuna imali kepha mawufuna ukusebenzisa izinto zesintu zisebenzisa ngendlela. Lento le ngibuyisele ekutheni kubalekile ukuhlola. Ukuthi uthola ukuhlolelwa mawuqeda ukuhlola kulaso uzobona khona ukuthi yini into ekumele uyisebenzise yini into engamelanga uyisebenzise. Nalento ukuthi usukele nje wena uthapsile uhambe uya emithi shop uyothenga imithi enhlanhla ubuye ugeza ngayo le mithi leyo ugeza ngayo ucindezela lento engaphakathi ekumele iqala isusu bese okunye ekhamba kusenza ukuthi kusikhulumise kabi nkosami into eyiwasho. Abantu bokhamba sebathatha i-clove salt bayifaka i-food coloring when uyayithatha ufika uyageza ngayo uzocisha ubumnyama kusasa buphuma lobo bunyama lobo ubuye ukhomba ini izangoma hey lezi zinto zinamanga whereas awuzange ulandele into ngendlela yesimoya. Iswasho wemkhulu ibuye ibe bucayi. I was actually speaking to somebody kwi-consultation obekadesho kumina ukuthi uke wathola iwasho wahamba wayothenga iwasho
uyabona ukuthi azisebenzi lezo zinto because ungathola ukuthi awuhlolanga awuzazi ukuthi wena amathonga akini asebenza ngani yini ezosusa lokho ekufanele ukuthi ususwe and yini ezokulethela lokho kufanele ukuthi ukuthole because another thing being ukuthi uthatha iswasho senhlanhla awuqalanga ngeswasho sokuzigeza. Thank you. Awasusa ngamathunzi. Yebo. Awususa ngawo zonke lezi zinto ezikuvalele and then ujike ukuthi iswasho asisebenzi. Nithanda ama pink water too much engini. Pink water iyona ehamba phambili. Kube ukuthi ugijimela i-pink water uncolile. Awukahlambululi, awukagezwa, awukenziwa lutho but sicela ukuthi abantu babuye bahlale phansi bazibhekisise izinto njengoba esho umkhulu kubalekile ukuthi hlolani nibheke indaba and I always say to people ukuthi it's okay ukuthi ufike uzohlola kumina uhambe uyohlole naye kumkhulu uNkanyamba uhambe uyohlola komunye ugogo kanye umkhulu so that you can get an understanding ukuthi kwenzakalani empilweni yakho because I can pick up something and I miss into umkhulu uNkanyamba azoyithola ngawe nangempilo yakho ukuthi izinto zakho zikwazi ukulunga. That's why another reason why we find izinto zabantu zilunga ngama half because you're not looking to consult, you're not looking for direction. Iyona into ekufanele ukuthi uqhubeke nayo. Uyabona ke manje sesiyalahleka kulento besithi sikhuluma ngayo. Ngicela uqhubeke intombi nalo yilelisi lidayo ukuthi sikhuluma ngalezo zinto le because I think le topic esibambile ibaleke kakhulu. Leyo consult because okunye futhi engithanda ukuthi ngiphinde ngixwayise nabalaleli emakhaya ukuthi mawufika esigodlweni somuntu ukuze ubone ukuthi lo muntu lo uzokusiza cala ubone la makakuhlola ukuthi lento akuhlola yona yiyo na nalento banokuvuma izinto ezingekho umuntu atshelwe something avume kube ukuthi that's not the case. Yes. And leyo nto leader lekuthini kusasa ukhonjwa ngamagama uthi hey lo and enye into yenziwa abantu ukuthi abantu bayohlola sebazi ukuthi bafuna ukuzwana. Esigodlweni thina ngeke sikutshene lento ofuna ukuyizwa. Sizokutshena into esimbulelwa yona amathonga wakhayikini. Because nalento le abantu abathanda ukwenza ngathi amhlamba amadlozi ethu aziyonke into cha sizithunywa la. Mangizothi kunalogogo ofikayo athi angisho ugogo wasekhaya ukwazelaphi. Exactly. Yes. So into yokuhlola ibaleke kakhulu bogogo nabo mkhulu and lento yokuhlola yiyo futhi le kuphinde ikenza ukuthi uwazi nokuthi la uzothwasa khona uzothwasa endaweni eright because ngithe isikhathi sesitshintshile manje akusafani nakudala ukuthi uyofika uthola ukhayizwa lapha egate ngo3 uthi ayisengifikile khona cha kwesisikhathi indawo uthi mawufika kuyo uthola ukukhululeka nokuthi ube comfortable to talk and enye into eyenza ukuthi ebungomeni mawuthwasa izinto zakho kube ngathi zadonsisana ukuyalena le ukuthi wena usuke ube mkhulu ukudlula ledlozi elikuphethe awufuna ukulalela. Yes and le nto le iphindi iya kuma social media futhi ukuthi cha uNkulunkulu uNkanyamba ama followers ayi30 uzonyenzelana ithi ngihambe ngeke umkhulu uNdlodlo una 100 followers mawufika lapha kanti inhlanhla kuphela sazi nix nakhona that's the same reason why mina noma ngiba nazi ingane Uthwasana ngiyaliphuca ifone. Kakhulu. Ngiyaphuca ifone. No social media. You basically what you would look at as isolated. Because you are going to now uzophazamisa laba bakulethela ekhaya ngokuthi ubheke ukuthi ugogo Khaphu angathi ugogo Khaphu lento ayenzayo umkhulu uNkanyamba mekhuluma kanje mhlambe kufanele ukuthi ngibe ngala wenzani ke manje phazamisa idlozi lakho because uyajomba usuke esigodlweni sami usuqalile amagobongo usukwenza konke kufanele ukuthi ukwenze uyagijima futhi ngeke ngamoshakala lapho mkhulu imoshakala kakhulu because yabo i-social media mina ngeke ngahlala phansi ngayibheka ukuthi i-social media mosha abantwana bedlozi because manje abantwana bamanje sebakufikela nangephupho kanti bayibona ku-social media into hey baba yazi ngiphuphe so ngishayela igobongo so uthi uyayibheka lento ayimani ku-social media lento uthanda izinto ingakho even mina noma ungaza kumina ungitshela ukuthi ungithongile ngiyaqala ngikubuza ukuthi bengigqokeni kulelo boyenzana if uyageja hayi mntanami ngiyaxolisa ngicela uphinde emsamo uyobuza futhi ukuthi ila kufanele ukuthi when you come to me with the right
things engizaziyo mina enganikezwa zona ukuthi umuntu ozolashwa la ekhaya ukugula through ukuthwasa uzokubona ugqoke ukuthi nokuthi nazi ikhala zozibona na indawo azozibona. Otherwise ngicela ungangixabanisi nabantu abadala. Lento le kahle ikayithu nabo abogobela ngikhuluma ngabi ukuthanda imali kuyabalimazisa ngabantwana and amadlozi wabantwana awafani khona idlozi elizothi malifika libathi uyakwazi ukwenza 1 no 3 no 5 uvume mina ngoba ngiyazi ukuthi ngizoba nabo malini ngokuthi ku social media ngizoposta amathwasa wami ukuthi nginamathwasa sasa usakhona ukumyenzela umntwana leyo nto idlozi ayelibuye kuzokushaya hayi lizokushaya. So I think singabantu kumele sifunde ukumamela idlozi kakhulu sazi ukuthi yini lento. I think if bekuthiwa mina ngaqala ukuzazi ukuthi nginale ngulo esikhathini samanje ngabe kudala ngathwasa maybe nginabo 9-10 because ngangihlezi ngiziphupha zonke lezi ngenxa yokuthi la ngikhula khona angikaze ngabona umthokoza angikaze ngabona umakhosi or ini ngayidlulisa lento le until izingifikele sengimdala sengicindezela kula ngathi ithi ngiphume khona nakhona nami ngaba yilezi azazabo anginadlozi nginesithunya yes ngaqala lapho uhambo lwami ukuthi anginadlozi nginesithunya mina ngayenza isithunya ngaqeda mangiceda idlozi la lapha siyafuna kula sengizohamba khona ngiyongena ephehlweni la ngicela usixoxele mkhulu kancane nje ngendlela yakho owayihamba because ngiyakuzwa ukhuluma ngokuthi waqala ngesithunywa. I feel like thina abantu abahamba nesithunywa nedlozi it's comfortable for me to say ukuthi nginesithunywa because that's what's been placed in our minds ukuthi umngoma is evil. Ukusebenzisa amakhambi is evil. So you better off in church. Asiphiki ukuthi bakhona abantu abaphiwe ngesithunywa kuphela. But in your instance now when you realized ukuthi okay fine ngisiphakamisile isithunywa kodwa naba basafuna ukuthi ngiyokwenza umsebenzi wabo. How did you maneuver through that and how did you find a balance? Okay. Uqala kwami nje istory sami I remember ngina 20 I think 22 23 ngimove out ekhaya ngenxa yokuthi ngangingazazi ukuthi ngiyinhloboni kaPende ngizibona ngathi ngilahlekile or ngiyibona ngathi ngirong man konke wrong ngami because number 1 bengumuntu ohlezi ethule kakhulu ngihlezi ngizivalele ekamereni ngihlezi ngifila like ngathi ngiyakhala or ini nginga-understand ukuthi kuyenzakalani. That's when they diagnose us with depression and anxiety and bipolar because bathi siyagula ke ekhaya kanti lutho uyabona umuntu wethonga uyilento ichazayo uyathanda ukuhlala yedwa. I remember mina my mom would always be worried ukuthi why am I always in my room why ngingathandi and asiwufuna umsindo and emindu ngaleso sikhathi leso okay ugogo wami ukhona uyaphila uyomdala vele naye bekangakazi acabanga ukuthi le ngulu ingazihlale kimi bebangibona ngathi hayi kushuthi nginedrama ngiyahamba ngesikoleni ngihamba ngemsebenzini ngiyabuya ngiyazivalela nami bese kuyimpilo engingasayithandi. Of course if bekuleso sikhathi mhlawumbe bengingaye ka doctor ngibatsho ukuthi like ngisafara from this and this ngabe banginikeza amaphilisi of depression or something. I was on them for 6 months. It was horrible. It was horrible. But with you took the decision. So mina ngakubona ngathi maybe ukuhamba ngiyohlala ngi1 kula ngaphuma ngayoqasha khona ngahlala ngi1 mase ngihlala ngi1 la bese zingibuyela khona nango 12 ebusuku bonga ngithola ngiphethe imop ngiyasula amanzi phansi kunamanzi agcwele and mina ngiyazibona ukuthi nawo amanzi ngibeka ibhodi estofini ayazi le sound ukuthi ibhodi kunamanzi ngizophiza ngilisula ngiphuphe ngisemanzini ngiphuphe izinto zonke ezingaka ngathi ngaphupha ikhaya kumele ngihambe ngiyokhula kulo esithunyweni kepha ngathi mangifika lapha phakathi okay ngalungisa into zami zesithunywa ngathi ngisemaphakathini kwaso ngathola ukuthi nale ngulo yedlozi khona ngendlela ngathola ngayo ngathola ngiphupha ubuhlalu newashi yabo
Kepha the way bengiphupha ngakhona ukuhlala ngewashi bengithi njalo mangilele lapha because ngadecide ukuthi ngicela ukushayelwa ngizenze zonke izinto at once. Kwafika ikhehlala lapha ekhaya ngiyakhumbula la bengiphethola khona isithunzi. Kwakungathi ungikhahlela inhloko ngilele phansi wathi awuzelanga leyo nto sowuqedile. So uyaqeda la mawuqeda la hamba. Abakhayikini bazokubonisa. Hayi of course ngahlala phansi nomama ugogo wami esithunya ngamtshela ukuthi hey kusoso wathi no yazini ithi siligeze idumane ekhanda uqhubeke ngalokho. Ngaqhubeka ngesithunya sami ngagodukisa ekhaya ngaphakamisela amaladi ngathi ngisaphakamisela amaladi kwaba mnandi 3 months. Ngi-enjoy imali yayazi imali yama clients kwaqala kwasuka ke amaphupho bese wanhlezi la bese ngakhona nokuzibamba bengakhona like nokuthi ngiargue nomuntu ngento esimple into encane nje ngiyakhala ngiba emotionally feel ngathi ngiabuseka until kufika isikhathi la ngihamba ngiboniswa khona la kumele ngiyothwasa khona. I remember la bengihlala khona ngakhetha ukukhamba ngenye indlela equiet so mangihamba ngibhizi ngibona lo muntu eRedskate ngiyamlandela yabo ngiyamlandela wangena kuleyo ndlu mase kumele ngithi ngimbone wanyamalala ngibona indle enhle nje ethulile ngathi yokaze kenzakalani only to found out ukuthi lapho kula engithunywa khona ukuthi ngiyothwasa khona kunamathwasa but indawo equiet ethulile ngathi ngifika lapha yangabona isimanga like bengiphupha iroom elinye solisaneshimili kunestove kunani ngathi kula vele kumele ngikhule khona. Of course ngahlala ngangena khona ngakhula edlozini ama-challenges wabakhona because bengisebenza ngapha kwafika isikhathi sokuthi idlozi mase lifuna lenza umsebenzi walo kuphela lizokukhethisa ngalahlekelwa umsebenzi ngahlala ngaqhuba impilo and then ngaguqa ngayenza into abantu abaningi engingabafisela ukuthi bangayenza ukuthi mangiceda ukuthwasa ngicela ukugeza idumane ngihambe ngiyohlanganisa. Abanye abantu don't know about that, hey? So also if you can elaborate on that. A lot of people don't know ukuthi umuntu uyagoqiswa. Akwazi ukuthi aphume ayohlanganisela ukuthi abuye esezophothula ke manje esewumuntu osehambayo. Ukuguqa ukuthi ubona isimo ukuthi mawusaphakathi ephehlweni kudumane ayihlangani imali yokuthi ugodukise uyakhona ukucela ukugobela hamba kushwelezele kwabaphansi bese nihamba ugezwa ikhanda uyaphahlelwa ukuthi uhambe uyohlanganisa but lento leyo mina angisekondi kakhulu because kunabantu abaningi esaguqa sonke namhlanje basaguqile ngenxa kuba comfortable. And masocala uba comfortable ezweni lasemhlabeni kuba nzima ukuthi ubuyele emuva bese la izinto zakho sezibheda khona kula sofuna ukutatazelelwa ngathi awuzazi inkinga zakho kula sekufika khona ukuthi ukhona ukuthi sokhuluma ugobela kwakho ngendlela esnacks uthi akakuphethelanga yini ekayiphethe wayiceda noba wo decide ukuguqa so yes ukuguqa khona kepha thandisisi. Ukuguqa ngiyakuzwa mawuthi awukuthandi. I remember ukuthi mina ngisephehlweni ngenza umdawo kwaba ukuthi engibambisene naye uMakhosi akakwazi ukuthi aphothule ngalendlela kwaba ukuthi mina nginawo amandla ngakwazi ukuthi ngimlekelele lapha nalapha naye wahlanganisa kwaba ukuthi sesiphuma sonke ngendlela because njengobusho you then leave and you get comfortable and everything of yours is incomplete which means ukuthi usazogula bazobuya abantu abadala ngoba bafuna amasho babo bafuna izinto zabo kumele ukuthi ukwenze ngendlela so it's tricky but it can be done. It also depends on wena as umuntu ukuthi usuke uzimisele ngani. Ngicela umkhulu ukuthi sibuye sithinte nalokho ukuthi ukusebenza babuye bakiyekisa umsebenzi. Okay. I remember ngisebekhona indawo bengisebenza kuyo lapha yazi kwahlekisa because sitshene ukuthi masoqedile ukuthwasa impilo yakhe izohamba kahle. Kepha ngathi mase ngiqedile mina ukuthwasa ngalahlekelwa umsebenzi ngabona ngathi isho ukuthi lento iscam mama. Bekumele ngihambe ngidlule kule process enzima kanje nami ngingayazi ukuthi yini. Kepha manje into zami sezicala zibuyele emuva. Kepha angifuni ukutshena manga ngathi ngicela ukulahlekelwa yiloyo umsebenzi leyo nga afforda ukudlula lesa sikhathi ngangisebenza. Yebo.
Kwaba khona Yes. isikhathi sokuthi ngiyenza amagodukiso, just imagine amagodukiso wenkomo ukuthi imalini. Ngawabona amandla abakhona, amandla edlozi, till today ngiyaphila ngiyaphefumula amandla wedlozi ngize ngizibuza ukuthi kanjani. Kanjani. Yes. And it's so easy ukuthi uphile when you are in the space that they sent you to. Yes. Yabona the second uhambe endaweni ezwrong, kwayimali ayihlangani. Ayibi khona, usuku ungakwazi ukwenza izinto ekufanele ukuthi uyazenza, then you must know ukuthi khona ukushaya amanzi la. And okunye ngibona ngathi kwangisebenzela ukuba nesineke nokulalela idlozi lami ukuthi ningithathile nangifaka emzini wabantu nathi angithwasi benithi angithwaseleni ngithwasela ukuzophilisa ekhaya ukuzophilisa isizwe okanye ngithwasela ukuthi mina abayongilandela ngemumva baphile yini angizange ngaba umuntu othi mangiceda ukuphuma sengigijimela amanyama kuhlola ngabogobela ukuyofuna izithwalo uma yazi inekuthuka mina ngibona umuntu ona 6 months aphumile ephehlweni kepha seka nesigubhu kanjani like idlozi lapho uliphenini leso sikhathi leso lokuthi likhona ukuphefumula liphile likubonisa ukuthi usebenza ngani. Yeah. So I think mina into engenza ukuthi ngize ngifike la ngikhona khona ukuba nesineke nokubekezela nokulinda nanokuthi ayike mina I think nabantwana basekhaya bebaze bangithethisa mangithi ngiyaphahla ngikhuluma nedlozi lami bengathi ngikhuluma ngentanga yami because kwesisikhathi kungathi aya relaxa kakhulu ukuthi hayi so yenzile into ekumele usenzele yona ethi se relax no umsamo uyafika edlozini ulight impepho ulight ikhandlela uphahla uthethe. And people don't get when I say that ukuthi you need to express yourself. Angathi ukhuluma yes fine uguqile but you have a level of respect but also at the same time you like hi guys kanti kanjani manje yini yenzakalayo what is this I just don't understand ngicela ukuthi ningikhombise ukuthi njengoba kwenzeka kanje akumele ukuthi kwenzeka kanje. It's a matter of ukuthi uhlonipha kangakanani inkulumo yakho. But it's very important to have a relationship nedlozi lakho kube ukuthi izinto uyazicela, izinto uyazikhuluma, mekukhona ongaku-understand okanye kukhona ongahambi kahle uyakwazi ukuthi uhambe lapho uyoguqa ubuza ukuthi hayibo kanjani manje. Yazi ngokuhlekisa I remember ngina sikhathi nyana nje ngiphumule ephehlweni kwaba khona umntana sekhaya wangitshena ukuthi October November October uyaphuma ephehlweni ngambona ngathi uyangidelela like ngizophuma nginani. I remember sithethisana mina naye uDlodlo ngithi ngizophuma ephehlweni ngani ngabona izinto zivuleka zaphinde zavaleka yazi ngathatha impepho ngaye emanzini ngafika khona ngayilayita angazi ukuthi ngangilidwa yini ngathatha induku ngayishaya lempepho ngathi manje mina ngiyanishaya noba senibukise ngami ezweni nithathe konke okungokwami kokucala bathatha impilo yami because ngangiyiphilela kahle mina bayithatha bayigucula ngaba yileyo nto engiyiyo bese sengifila ngathi sebangishiyile and you accepted it so ningishiya kanjani entweni esengiyamgelile ninginikezile. Because mina I remember ngiphahla ngithi ngiyeva nithi ngihambe ngiyophetha ngizophetha and ngizophetha ngokweqiniso nangenhlonipho kodwa in return angifuni ukwela phansi mina ezandleni zenu. Yes. Ngifuna ukuthi ngibe umuntu ekuzokhona ukuthi konke ngikukhombe ngomuno ngokuthola ngoba nani ningikhombile and futhi bona bakhomba kani ngeforced because bese ngathi ngiyahlanya like no it gets hectic. And kule okhuluma phezu kwayo I can honestly attest to it because you can't take me from ukuthi ngisebenza officeini I'm getting a salary monthly ungixakekise. When they had me leave work that was my agreement nabo. Abantu bajike bathi agreement nedlozi yes agreement because you took me from a job that I had been working in for such a long time, comfortable, I know I'm getting my salary, nithi ngihambe ngiyophilisa abantu. So ekuphiliseni kwami abantu akube ukuthi abantu ngiyabaphilisa but nami ngikwazi ukuphila. Kungabi ukuthi ngihamba ngikhala ukuthi dlozi alenze ukuthi but you know another thing that brings to mind ile ukuthi kwathina sometimes siyazimosha because
kuba khona izinto abantu abadala bangakufuni kuzona. Yes. Even when it, for us especially abantu abangashadile, even you can be in a relationship with somebody kube ukuthi lo muntu umosha okugcina. Yes. Uyabona nawe ukuthi yonke into iyaphela. But because ngiyamthanda, ukuthanda, everything of yours then goes away. Yeah. The second that person leaves your life, everything gets restored. And that also comes to us not listening. Ngoba sometimes asifuna ukulalela sizwe lento eshiwo ukuthi na indlela ozoyihamba, this is what you have to do, this is the person that you have to be. I think kuleyo point leyo uqinisile kakhulu ukuthi sibuyisela futhi emuva ukuthi asibolaleli idlozi kepha kulaleleni idlozi sibophinde nathi sicela ukuthi lisimamele kokunye. Uyakhona ukuthi uhambe uyophahlisa isimo ukuthi mina isimo sami siso kepha ngicela ukuthi kube so. Mara abantu abaningi lokho abakwazi. They think idlozi angazi liyasabisa ngathi silwane esiza. Yeah, like abakhoni. I remember njengoba ngokutshela ukuthi mina ngangilithethisa idlozi lami makumele ngithukane ngasikisi mangangithukane. Kepha bengazi ukuthi ngizobuya egcineni because ngumntwana ngiyoxolisa ngilayite impepho ukuthi isandla phezulu kwesinye kodwa isimeni ibhekane naso ngifila ngathi anisiboni kepha kuthiwa nihlezini khona. Abantu abaningi bayakusaba ukuyenza lokho. They know ukuthi mabalayite impepho mele kube holy uyithobe. Yes isithobe kodwa khumbula ukuthi labantu bayaphila kulesi mondlula kuso bayasibona kepha abathuleleni. Yes. So I think nalento le abantu kumele bayazi kakhulu ukuthi uyalikhulumisa idlozi. Uthinte something that a lot of people have been asking when it comes to ukuphahla. Yes. So kwemkhulu asike singene la ekuphahleni nokuthi ukukhuleka nokuphahla. Can you please just give your view, and ngizothi your view because we all have different insights when it comes to ezinye izinto. So if you yakho when it comes to ukuphahla nokukhuleka, and how do you differentiate between the two, or how do you bring the two together? Okay, endabeni yokuphahla ngokuthandaza mina kimi kuyinto eyi-one nedusukubikela emagumbini ahlukene. Uma ukhuleka ubikela kumveli incanga ekuNkulunkulu qobo lwakhe. Uma uphahla usukubikela abakhayikini esebadlulela kwelamathonga. So kuyinto eyi-one nedi ukuthi usuke uyisa ama-message wakho endaweni eyihlukahlukene. Bese ke mina njengomuntu ohambe waphakamisa phezu kwamaladi yonke into engiyenzayo Nkosi yami, noba kufika umuntu azothi gogo ngicela ungibophele le ndoda seyaphapha ngicela ngithi asithandaze bese sakuyenza lokho because ngikholela ukuthi kukho konke umuntu oqalayo nguye uNkulunkulu bese kuza amadlozi. Bese endabeni yokuphahla bogogo asibhekeni lento ngendlela eziningi ehlukahlukene. Mandulo kwakuthiwa akekho umuntu ochisa impepho ekhaya, kuchisa omdala obaba. Kepha isikhathi hamba sashintsha kwathiwa kulelo khaya lelo makuthiwa khona umuntu owumakhosi makazosebenza ekhaya kumele abize ubhuti ukuthi azomshisela indumba, azomshisela impepho endumbeni yakhe. Hayi esigodlweni mawumakhosi nje akekho omunye umuntu ozoza. Kufanele ukwazi ukuhlukanisa lapho ukuthi umsamo wasekhaya nesigodlo sakho, but esigodlweni sakho kusuke kuwo kwakho. Yes, the reason ngiza nalombuzo lo ukuthi baningi abantu sebakhe bacindezela beze bangibuza ukuthi mase kanje gogo ngenzani, sengize ngikhulekela nokuthi idlozi lingiphe imali ngibe nekhalami la ngizochisa khona impepho. So into engihlezi ngibatshela ukuthi no, esigodlweni akufani nasekhaya egcekeni ukuthi wena uyazichisela nje lapho usukukhuluma ngabantu abakubethe. Bese masifika endabeni yokuphahla, indawo yokuphahla bogogo idiphu kakhulu. Idiphu ngalendlela ukuthi angicale la ngithi ukuthi ngidlulise kulosi ngomuntu othanda ukuthi aphinde adlulise ngesimo sikamoya ukuthi emndenini ethu kunama secret abamaningi. Umama uyakhona ukuphuma ngaphandle yoba nengane abuye ikhuliswe khona la ekhaya. And bayashona labantu mase kashonile umama, umntwana uyakhula la egcekeni. Kusasa ulayita impepho yaphahla egcekeni into zakhe azikhanye ngokuthi abantu abadala bazukuthi akusiyena wala ekhaya. So nginoku-advise ukuthi makuthiwa khona umuntu ocindezelekile ofuna ukuphahla ngokweqiniso nokukhulula phezu kwenhliziyo yakhe akakhaphuma yehlane aye esigangeni aye esidulwini
ayemanzini Yeah. ayophahla khona and makathi makaphahla khona akathi yimi ingane yenu uzibani Yeah. ukuthi wakazibani akumise kancane lokho akazobona thatha kubeke ukuvuleka eceleni. Yes. kwezinto because kunabantu abaningi kuba buhlungu ukuthi umuntu sekanabo 40 something makafika endumbeni sithi simshayela inhlolo azivuki sithi shaya inhlolo azivuki mase sibuza phezulu kwesibongo umuntu angafuna nokukudubula. And abantu don't understand how deep it is Yeah. when you speak over isibongo esirong. Yes. Ilineage yakho uyayiphazamisa lapho because wena kahle kahle usuka la uzozibeka la ebantwini abangakwazi. Yazi ukuthi umuntu mengaske kube ukuthi uthola asithi manje umuntu ofunwa abantu athole ukuthi okay lo njengoba esebenzisa lesibongo lesi akusona esakhe nasi isibongo sakhe because idlozi libuye libe yithutha uyakwazi lapho ukuthi you manipulate. That's why mina I don't share too many details when it comes to idlozi lami because abantu basilela ngaphandle. Yes, kakhulu. So knowing isibongo sagogo ukuthi usukaphi, I've kept that to myself even from family. I've kept it to myself because ngaske kube ukuthi kusasa nithi niyangigadla okanye niyangilimaza nizohluleka ukufika kumina ngoba kumele ngiqale nifike kulo muntu engihamba naye. So when you say ngiyavumelana nawe lapho when you say ukuthi mongazi ukuthi isibongo sakho kahle kahle sithini akube ukuthi uyafika usho ukuthi mina ingane yenu without surnames. Kuyafana futhi kulento yabantu ababangwa amadlozi ube ukuthi kabo malume kabo ma kabo baba kabo gogo yabona mawuxake ngempela uxakwe isibongo vele ufike njengoba esho umkhulu kube ukuthi usemanzini usehlane usentabeni umemeze labo hamba nabo bazoziveza. And ukubamba kule ndaba eshoyo ukuthi abantu abaningi banokubuza ukuthi mina vele nginenhlanhla ukuthi ngizitholela abantu abazikhulumela njengami endumbeni mangizomhlola umuntu immediately ngizomtshela ukuthi ubangwa abakubomalume nakubobaba. I-question yokuqala efikayo which is abantu bane-right ukuthi bayibuze because le nto le ngiyibona kakhulu mangena kuma-social media la abantu abahlolayo hey idalwa sakubomalume nesakubobaba ko bayakulwela but ababatshela ukuthi yingani umuntu abuze maceda athi ngithinta in private but ulwazi kumele silithole ukuthi esikhathini esiningi abantu abalwelwayo umuntu ekuthiwa uyazalwa kubomalume makaceda ukuzalwa komalume athathwe kubo umuntu ovakashayo kubobaba kepha akazange abikwe kubobaba ukuthi ubani lo mntwana sekayaqala uyakhula kuba nezinto maybe ama opportunities avulekayo uyabashiya abakubomalume usebenzela abakubobaba kakhulu abakubomama banelungelo lokuthi bakuthathele konke lokho onakho noma wena usuyakhohlwa bese okunye kuphinde kenzeka uva umuntu kuthiwa ubangwa yidalwa ukuthi ngiyakuzala asishadile no boyfriend ngimthanda kakhulu ngalendlela ukuthi sengithengisa ngethambo lasekhaya uhamba sobizwa ngesibongo sakubo boyfriend loyo mntwana loyo ekugcineni awaziwa lapha moyochisa impepho kusasa ayivuki ngoba kuthiwa usalwelwa ngapha kubomalume so izinto ezikhona eziphilayo lezo and enye into engithanda ukuthi sigcizelele kakhulu when it comes to lezi zinto zeyibongo kunama challenges wabantu abangabo baba futhi ebacabanga ukuthi bangaze zenzela izinto ngokuthanda kwabo mina gogo sengibatholile bakubobaba bami vele ngiyobiza isibongo sakhona usuku uthengwe ngani ukuthi uzohamba uyobizwa leso sibongo leso sakhona usukelele nje wena utshintsha isibongo bese uyophahlelwa kuphi kulo msamo loyo. Kuyafana wemkhulu nami as much as abazali bami when I was born bebeshadile hence I use my dad's surname. But ubaba wami because ebengasiyena umuntu omnyama kwaba ukuthi akalobolile azikho izinto zesike ezenziwe so ngiyingane yakabomalume in that regard. Yes I can be ingane yaTerry McDonald ngokungizalwa uyena but ngokomoya ngidependa kulabo abakaMadiba abakama ukuthi bangilekelele intweni ekufanele ukuthi ngibhekene nazo and like you say it becomes a back and forth. This is how I explain it to abantu abasuke behlola benga understand ukuthi what do you mean ukuthi ngiyabangwa. To take from your example ukuthi ungaba ukuthi uthola umsebenzi wena uzitshela ukuthi unikwe
ilecala Yebo. kanti uyinikwe ilaba you take uyokwenza ukubonga ngala Ngala. endaweni errong bakuphuceke lapho because asikunikanga thina kube ukuthi it's the same ngala if it's a thing yokuthi ngala bakunikezile ngala abaziwa it becomes a back and forth ubona izinto zakho ziqaqeka zivaleka ungazuza ukuthi uthakathiwe kanti lutho kanti yilo ledlozi uqinisile kakhulu because abanye abantu noba kuthiwa abazali bashadile kepha ubokhe uhambe ubonge kulawo madlozi lawo ukuthi mina namhlanje angisungumuntu owafika ngazalwa kokucala umuntu owubaba akazali umuntu owumama uyakhona ukuthi azale kepha kusasa sokhohlwa lelo khaya I think into emosha kakhulu angazi ukuthi saliphula yini usiko kodwa I think nalusiko layenza lento ukuthi kugcine kucindezeleka kakhulu amadlozi wakubomalume ukudlula wakubobaba reason being abantu abaningi bazokutsho ukuthi cha mina kumele usebenzise isibongo sakubobaba bakho kumele wenze izinto kubobaba bakho what if kunaledlozi elivulayo lakha bomamako and believe me ngihlezi ngibatshena abantu ukuthi khona okutholayo yenza umsamo omncane uphahla ubonge ukungabongi abantu abadala nginokuyenza example abantwini bazohlola kimi ukuthi makukhona umntwana omncane lo mntwana omncane umnikeze amateki awahluthula ayodlala ngawo estradini abuye sewadabukile ngakusasa uzomthengela amanye no angeke uzumthengela amanye because azange appreciate akazange abonge nempilo injalo kukho konke lokho hamba ukuthola makuthiwa angithi singabantu asikholelwe entweni ehlukahlukene ukuthandaza ke ubongena uNkulunkulu mawuzobona ngathi lokho kunyakusebenzela kepha abantu abaningi bayenza kanjalo bathenga imoto bayakhohlwa ukuthi imoto mayithengile kumele ihambe yolala ekhaya elikhulu kumele ihambe yokhothwa abantu abadala makushiwo uyayithatha imoto vru ngamasavana nabononsa nabo imoto kusasa ithole accident bese kuthulo yobani ilo mntana obuyayo ephehlweni osestradini sakho ungenapi uphahle liphi idlozi ukuthi azafinyelele kuwe yes very 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 important lento show yomkhulu because also another thing is the misconception esukikhona when it comes to izinto ezifana nalezo ukuthi the focus igini kabo baba mele kube ukuthi kabo baba kuukuthi and nami even with my kids I have those situations because nami ngashada isilungu so my children use isibongo my ex-husband's surname kube ukuthi kusamele enze izinto ngendlela efanele and I know ukuthi eventually he'll do it but for now it's a thing yokuthi I remember khona laba esike sayohlola khona kwashiya ukuthi amathonga akithi abangingane vele bekuzokwenzeka lokho because asenzanga izinto zamasiko and traditions and so on and so forth but ukulungisa lokho is also very important ngoba even with my son ngamnika isibongo sakubo knowing ukuthi okay fine this is the plan sizophelela la kuzocacwa kuzothiwani kwangafiki lapho kwaba ukuthi manje ingane kumele ngiyilungiselele kephi kabo malume kube ukuthi kwamina ngilungisa kabo malume yabona ukuthi how generational so it's very important nalento ishoyo ukuthi sibhekisise sikwazi ukuthi sithole ukuthi kahle usukapi yini kufanele ukuthi uyenze ukuthi izinto zakho zilunge angazi ke mkhulu ukuthi kusakhona ufuna ukuqhubeka lento njengoba ukhuluma kanjalo ukuthi sibhekisise I think yonke lento yobungoma nemithi iqala kuphi iqala la ekutheni consulta hlola ukuze uwazi ukuthi kumele uyenze njani noba lento le limazwa ukuthi abantu abaningi basebanganalwazi guessing game and that guessing game leads you ukuthi manje sowukhomba ingane zabantu ukuthi bayakuthakatha kanti lutho kanti uyabasukela bengike ngasho kulolu uhlelo lami ukuthi people don't understand ukuthi naku idlozi liyakwazi ukuthi likuchithele izinto kakhulu and leso sichitho noma ungahamba imfula uhambe uzofike olwandle eThekwini angazi uhambe impophoma ezi100 leyo angeke izisuke ungakalungisi lokho kufanele ukuthi kulungiswe and yazi uma ukhuluma ngalokho ukuthi idlozi lakwazi ukuvalela izinto ngifikelwa enye into nje so ukuthi abantu abaningi nalento yasemakhaya yokubethela umuzi
bayazama angingathi bayazama abayi-understand kahle ukubethela umuzi ngokukhipha kwesilwane. Yeah. Bayazi ukuthi yini likhona idlozi ekuthiwa umdliwa Yeah. obakhona ekhaya. Lento yokuthi abantu abaningi bathanda izinto light ngokuthi bazikha phezulu. Kunomdliwa ekhaya uyahamba uyohlola kuma-social media bakutshela ukuthi hayi kunesilwane esikhona senze ukuthi wena uyahamba uyolanda abantu bazokhipha isilwane kanti ukhipha idlozi elize ekhaya lizofuna ukulungiselelwa bese liba idlozi elihle elikhanyayo. So into engifuna ukuyisho ukuthi idlozi alifiki ngokuhle kuphela. Ingakho nasedlozini kuba khona le ngoma ethi ukuthwasa kunzima mina ngikubonile. Ngenxa yokuthi idlozi alifiki ujabulile idlozi uhleka ukuthi lifika kubuhlungu kunzima kusho khona ukuthi nangolaka lalo liba ngaphezulu kwemithi. Liba kakhulu ngaphezulu kwemithi, so they must be careful kakhulu ngezinto zedlozi and understand idlozi ukuthi yini. And also mkhulu, I think ukuthi people need to try their best to understand processes. Yes. Ngoba ningasibuka nisibone sizangoma mhlawumbe ke niqhubeke nizitshela ukuthi we are uneducated, it's this, it's that, but nakuthina khona ama protocol alandelwayo. Yes. Kube ukuthi if njengoba ethintile umkhulu ngokubethela akuvele kube ukuthi kukhishwa yonke into manje egcekeni usuqosha kwasani, at the same time awubabuyisi. Yes, awubahlambululile. Then abagezwanga kodwa ukhiphe kwasani. Ubone izinto lapho kulomuzi sekuyonakala. Yes. Konakala ngakuthini ukuthi kwayile oyenzile bengamele ukuthi uyenze ngaleyo ndlela. Ngoba ngithi ulande ugogo Sibanibani la umlande khona ngoba ubone ekhuluma ngale topic goes back again to ukuhlola. It's like a circle where you come back to this in order for you to get answers kulokho ekufanele ukuthi ukuthole. And okunye futhi sekumele singakufihli ukuthi izangoma ze-fake zikhona. Izangoma zamanga zikhona. Yazi ngihlezi ngisho ukuthi mawuzohamba uyoconsult emntwini okanye ufuna ukuthi umuntu akusize awukuphahle ucele idlozi lala ekhaya ukuthi alikubonisa isign ukuthi lo muntu loyo yebo kumele afikile la egcekeni azokusiza cause ngiyacabanga ukuthi ukubethela ngasho ukuthi mina ngiyakwazi cause ngabona ephehlweni benza ngacabanga ukuthi into elula kanti cha kusebenza umoya lapha kunekhaya lithola libophile linezilwane elizolwisana nawe wena uginqeke khona la ukuthola uweek uyawa lapho uyafa bese uthini ayikho into ozokhona ukuyichaza. So ilento ibuyela kakhulu ekutheni akuhlolwe ubhekisise nomuntu ozokusiza nanokuthi uzokusiza ngeqiniso because isikhathelwe thina abantu abafike ey'ndumbeni zethu noba nakho sibancane umuntu ufika sekathi hey gogo mina ngihambile ngalahlekelwa imali ezingaka ufika umuntu umcharge a small amount of money angafuni ukuyikhipha shuthi uyenza bani slim yenza idlozi likabani. True. And it needs to be taken away, this I don't know what I can call it, but this idea yoguti because somebody is younger, because somebody is clean, because somebody is still able uguti aphile impilo yakhe but aphilise angeke azakwazi ukukusiza. Lento leyo kakhulu I think abantu into ekumele bayifunde ukuthi asizikhethelanga. I think ngabe ngisamwe maybe ngislay queen or something kepha idlozile la ngithatha la zongibeka la ngikhona khona bese abantu bazokujaja ngama looks wakho nangendlela wenza ngayo izinto uthola okay ngumuntu othanda ukupost izinto kakhulu ku TikTok ukuthi no sengithola into esoyi ngakhona ukusiza abantu nawo ama number mangifuna fonelwa abantu besilisa bazongishela ngibuza ukuthi kusho ukuthi mina lento le engichazayo rengishoyo ayingifanelile ngifanele ukuthi ngibe into yokushelwa mina into ezotshela ukuthi hayibo umuhle kangaka usebenza zona endumbeni khona. I remember ngelanga ngise kwenye i-restaurant so ngithenga ukudla so bengifake amabhandi bengifasile mangifasile ngiyathenga lapha kufika I'm sorry to say it kodwa bobaba bamaZulu hayi nayiphula inhliziyo zethu ngiyafika ngiyathenga lapha uyafika lo baba yena ngiyambona uzinathela amanzi amponjana uthi kimi nje ungangihlola and like nginaledlozi lelo ukuthi mina mawunganginezi challenge
ngizofuna ukukubonisa ukuthi mina ngiyadelela Yeah. and futhi indaba zakho I'll show lungisa you. u1 no2 Yeah. no3 kepha ngalanga lelo ngathi cha ngeke ngize ngikhona athi uvakala ngokunuka kamnandi ukuthi ayikho into oyaziyo ngathi ayingibonga le phathi ukuthi nginuka kamnandi aqeda akhuluma izinto like lo baba ukhuluma izinto to the point ukuthi uyangiprovoke ukuthi ngathi ngingamtshela inkinga zakhe ukuthi wena kuso maqeda waya washo wathi yena ujwayela amadlozi akudala abokhokho omkhulu bebahamba ngenyawo ubani ongahamba ngenyawo isikhathi samanje sebayenza icathulo ezihlukahlukene eziningi kangaka. No, our struggle is real, hey? So abantu abaningi they think ukuthi uma umubi lapha or unjanjani awusazi story sakho kanti cha Ne. abakhe bastutse babona ukuthi sisazi ukufika phi story sethu. And it's sad that that is the mindset in 2026 ukuthi I should be walking around namabhaya angcolile barefoot smelling of impepho. Yawo. It's very sad ukuthi abantu still have those thoughts ukuthi isangoma kumele sibe yinto enje. Yeah. I get judged for my tattoos. Kanti kwayilama tattoo ngawacela ngiwafuna because they meant something to me. And I knew ukuthi if ngizoze ngifike lapho kufanele ukuthi ngiyobhala khona. If akufanele ngiyenze bazongivalela ngithi ngoba ngingane yamoya. Akumelanga ufike la. Exactly. That's But true. people will sit and judge you. But at the end of the day, as much as ngiugogo and ngiyaphilisa, I'm also Desiree. I'm also myself. I also have izinto engizithanda. I like to smell nice. I like to put makeup. I like to go out for lunch. You won't find me a groove emsidweni stuff like that. But you'll find me out with my friends. You'll find me living my life. And then bayakusukela while you're living your life, especially uma ufaka ubuhlalo okanye kumele, because some of us don't wear our amabhayi because we choose to. Mawuzohamba emnyango ungalifakile bayakubuza ukuthi manje ujajeleni. I remember when I started my journey, I was embarrassed. Ukuthi I'm here ngifakile ibhayi abantu bazothini inkosi yami. Ngalishiya ekhaya one day. La ngihambe edrobheni ngiyakhumbula bengiseshepstone. Ngihambe edrobheni kwaba khona ikhehla futhi elingibuzayo ukuthi manje wahamba estradeni ungaqhokile. I'm like, but I'm dressed. Liphi ibhayi? I think nalento leyo iya-confuse kakhulu abantu ukuthi there's no need ukuthi uma uhamba esradini ubhizi ufake ibhayi ubonise ukuthi wena uyinyanga. There's no need if ubuhlalo kuyavumelekeka ukuthi ugcine ungasabufakile. You don't have to. Like idlozi lingaphakathi ilento engihlezi ngihleka ngingena kuma-social media abantu fire abachisa iphika abachisa ubuhlalo bachisa amabhayi lento ingaphakathi kuwena ilento engaphakathi so if uyachisa lezo zinto zichise nawe and leyo nto ubone ukuthi abantu elifini bangakuphilisa impilo ongafuni ukuyiphila mangizosho kanjalo bazovumelana nami ukuthi vele makachisile lezi zinto idlozi lingaphakathi mara mangiphuma ngafanga ibhayi liphi ibhayi why bangasho ukuthi idlozi lingaphakathi kimi ngiligcokile. Exactly. But leyo ishoyo I think baningi izangoma that are abantu besifazane kube ukuthi, and obviously uzo attracteka kumina because ngiwumuntu oclean. If ngihamba mina ngiyogeza umuntu ngiyosusa leyo nto akumele vele ukuthi ngidonse lo moya ngibuye nawo. Ngiyazihlambulula, ngiyageza, iwasho zami, imithi yami ngiyaqhuma, ngiyaphalaza. Obviously ngizoba clean, but then the problem comes in when you then like you judge me on that kube ukuthi usufuna ukuprove ipoint. Yeah, ibhlungu kakhulu lento leyo because sivele uqinisile mawuthi si representa ubuthina angeke ngize ngifike ngibe umuntu ongathandeki nani bese ngizopreach ukuthi hayi ngikhiphani isichitho ngidonsa inhlanhla angisho ukuthi sangoma sazi lapha bafethu kephathathe ngene endumbeni ukhipune ezithu ezi3 uhambe uyosebenzisa ukuthi nawe kubonisa ukuthi lo muthi vele uyakusebenzela. Yes, injalo. It's the same for me. Mina lokhu usula ngingagezi khona ngeswasho.
Yeah. Every day if I feel ukuthi okay fine la ngisuka khona manje bengiyogeza abantu abangaka bengikhipha lezilwane ngithintini u3 days ngiyawuspenda ngihlambulula ngigquma ngigeze ngomuthi ngibuye futhi kube ukuthi ngihlambulula ngeswasho because it's important ukuthi nawe njengomuntu olaphayo ebantwini ufike kube ukuthi uyathandeka and people are able to approach you should it be ukuthi baneyinkinga but ke angazi kusho ukuthi bekufanele ukuthi sisatshwe abantu and people be scared of us mesinyathela kuthiwa umuntu abaleke kunokuthi akwazi ukuthi akusikhulu so zonke lezi zinto esisuke sesithinte kuzona sesikhulume ngazo angazi wemkhulu ukuthi kukhona ofuna ukuthi ubashiye nakho ababukeli be-Eco Point TV ubuye futhi usazisa ukuthi utholakala kephi how can we find you your social media handles as well as inamba yakho ungakhululeka ke umuntu omdala kuba mnandi ngokuthi ugobela wamhleza athi iphondo lobunyanga aligcwali ukhona nami engikufundile kuwe Makhosi ngiyabonga kakhulu guys engingakusho kakhulu kubalalela ekhaya ukuthi akuhlolwe consultation important ukudlula yonke into and masongenile esigodlweni wahlolelwa kula ukhona ukubona khona umuntu ukuthi uzokusiza yini okanye angeke azakhona ukukusiza bese niphinde nibe careful gogo nabo umkhulu la ngaphandle sekukhona izangoma zamanga sekukhona mina ngihlezi ngibabiza ukuthi bathwasela ku TikTok abo TikTok twasa ngithi khona ama self twasa nani sekukhona nabo TikTok twasa manje be careful guys nibe careful nalokuthi niskemwe imali iya esigodlweni somuntu umbone umuntu ukuthi kula sebenzela khona usebenza so uzolithola kanjalo usizo bese ngumkhulu ngigojwana ngithanda ukuthi igojane ukuchaza leyo ndaba yegojwane ukuthi ngangena ephehlweni nguthabisile Mbatha mangena ephehlweni nguthabisile Mbatha ngagajelwa mangicela ukugajela I think lento kumele sikhe sikhulume ngayo ngelinye ilanga le ukuthi abantu like bazisho bona ukuthi like mina ngubani kepha mina ekukhuleni kwami ngazi ukuthi ngigojana igojana yini ngilesithunywa esithunyiwe ukuthi ngichumane naledlozi elumkhulu uNkanyamba ukuze ukuthi akhona ukuphila ngaphezulu kwamangibonise izinto ekumele zenziwe so ngigojana kaMkhulu uNkanyamba ngiphila ngisebenza eBinoni eWhiteville ngiyalapha abogogo nabomkhulu ngiyahlola into yokucala nje futhi lapho ke ngiyabheja ngami ngiyahlola siyalapha silapha kakhulu phezukwezifo ezihlukahlukene eziphathelana ngabantu besilisa siyaqinisa imishado la ihamba seyimoshakala khona kepha ekuqiniseni imishado siphinde futhi sihlole angeke sibophe umntana abantu angasafuni usum-abuse nawe kepha sichubeke simbophele kuloyo muntu loyo leyo nto leyo asiyenzi sisebenza kakhulu ngamanzi sisebenza kakhulu ngemifula sisebenza kakhulu phezukwesimo sokusukumisa phezukwenhlanhla ukuqinisa kakhulu siphinde sisebenze kakhulu ngabantu bama-truck bogogo nabomkhulu into esihambe sayibona ukuthi ubuthakathi buningi kakhulu la ema-truckini abantu bayaguquka ngama-truck okanye bakhosta ama-accident nge-truck ngenxa eyenziwa umuntu osebenza naye ngoba kubone wena ngathi uthandwa kakhulu umlungu ukudlula yena so siyabaqinisa abantu kanjalo ngomuntu osebenza kakhulu ngama-protection amabhande for i-protection ngiyawayenza amantindili for i-protection ngiyawayenza ngumuntu osebenza kakhulu ngeprotection nangokuphakamisa phezulu kwesimo senhlanhla bese okunye ngicela ukuchaza abantu abahlezi bangicela kodwa ngesingami ngumkhulu uNkanyamba nje so anginawo umuntu okutholisa umuntu umsebenzi bakithi mhlawumbe uzongihlebela if uyakhandwa ukuthi ukhandwa kanjani nginomuntu ukuthi ngiphakamise lenhlanhla yakhe khona bese uyasukuma la uhlezi khona uyahamba uyofuna umsebenzi akekho umlungu ozokufonela hello ufuna umsebenzi kumele usukume uyilungisele into zakho bese ngumuntu okhuleka kakhulu angeke ngize ngithi ngiyathwasisa kepha idlozi khona abantwana bedlozi selingiphe bona engisababiza ngokuthi ilobolo ngingazi ukuthi base ngicedile ukulobola ngizoqhubeka ngithwasisa kepha konke ngokubeka edlozini lami Makhosi so sebesacela inamba inamba social media handles okay ma social media wami i-TikTok ngumkhulu uNkanyamba 1 ku Facebook nguthabisile Mbatha ikhona ngekaMkhulu uNkanyamba kodwa akakabi active kakhulu inamba engitholakala kuyo it's 072
0805 1774 ne 1774 years. Bese okunye engingathanda ukusho mhlawumbe abantu abaningi bazothi mabangena ku TikTok yami babone ukuthi ngihlezi kunama poster ngumuntu ohlezi ahambile. I remember 3 years back kushona umalume wami sikhulumile last week yakhona ngitshela ukuthi ngizoduma ezizweni. Ngangamuza ukuthi uthini makathi sizoduma ezizweni. Unfortunately wangifonela ngelanga azishona ngayo ngangaphendula ifone so into esaseyisilonda kepha wangabamba lawo magama ngaphezulu kwakhe ngambuza ukuthi uchaza ukuthini. So ngokusho kanjalo ngiyakubona lokho namhlanje ngomuntu ohlezi abiziwe Cape Town, Eastern Cape, ngihlezi ngihambela lezo indawo lezo njengamanje nje kune post ekhona yange 12 May siya eCape Town nase PE. So ngumuntu otholakala kakhulu and nama house call siyawayenza bogogo nabomkhulu. Asithokoze umuntu omdala, siyabonga ukuthi usivakashele namhlanje mkhulu. Bekumnandi ukuxoxa nawe. Bekwangathi singaqhubeka kodwa sesishawa isikhathi. Siyabonga ababukeli be-EcoPoint TV. Sijabulile ukuba nani, siyathemba futhi ukuthi kukhona enikufundile kule conversation ebesinayo namhlanje nomkhulu. Abanemibuzo ningasibuza sizozama ukuphendula. And ngicela niqhubeke nisibukele nisubscribe kube ukuthi siyakhula siba umndeni omkhulu sikwazi ukuqhubekela phambili. Ngithi makhosi asithokoze. Makhosi.